米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。U Sikining no Misa Kristo Ai， 基督徒的责任。Saligaka Mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚sakatsai atsifang pitu kusapau atusir suarsa pinanam kamu to ngayay a lemak，Pitlutlo to motselay a lemak， patlamaan ko masamsamay a tamlaw， Iputan ko pakuyutsay a wawa， Paatingan ko mapunengay a fafahiyan saan。以赛亚书第1章第17节说：你们要学习公道，伸张正义，帮助受压迫的，保障孤儿，为寡妇辩护。Saligagaw mitier tu kawas i caay ko malalok a milihay a cacay. Ano caay pikihar kita to patas no tamlaw. Ano awaay ko siniasla no paluco ita to sasafaay ko urip a tamlaw i. O awaay to ko pots no nikalalok ita a mikihatia to lehay。信仰不只是认真做礼拜而已。如果我们不关心人的苦难，如果我们不关怀弱势的人，我们热心聚会和敬拜就没有任何价值和意义了。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangao tamaan kako, ta pakahapinang kako to sikining no tireng。I patas atau rurai no tamlaw atau o naifalucu ai a ulah kako amitipo to sasafa ai ku orib a tamlaw。主啊，求你帮助我，使我在人的苦难和困境中看到自己的责任，甘心乐意关怀弱势的人。Pakai ni i tatamaan nai a ngangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon。阿们。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。